Juan mo banta Karina. Shalom. Bapa inang sini ke kelengenami marang idikepe merbekas. Mersampang deket merlolo ate ngodiri, buiding kita pejumpa ibas acara Pepalum Ate. I kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Derang makdeng ku pesakat kami suku ten keluahan en, mersodip mo kita asadak tong idengani tendi perbadiai kita. Ali bapa nami si perpanseh ate, pasu-pasu mo kami, deket tegu-tegu mo kami, ibagasan tendim simbadia idi, ibas sukutan enda. Amen. Renungan tasi darian, ibuku renungan wasiat nai si merjudul, Baku Nelot Tanda Kelengangan. Si bagian ido kelapihan simbadia, imosi tersurat i 2 Raja-Raja, bindu 4 ayat sada, soh ayat pitu. Janah nat sebagai pusat permenungan ta, imosi tersurat i ayat pelimaken si mendok. Nai balik moda berwi misapona. Nggokes sama masuk kalak i misapo, jana igeruk pentu, ibuat mo botol ketek sin minak jaituni. Nai yarirken mo minak i mi botol-botol sini bereken duka nai bana. Ale Karina dengan sisada kepercayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memaing arti kata kelengangan, imosada kejadian si ajaib, si susah terjalo pikiran. Kita percaya Tuhan ngo memaing kelengangan mi kenggeluhan umatna. Bakunen dia boy masaing kenggeluhan si genep ari, lot mo sada kalak simbalu, tading-tadingan sada kalak nabi. Ia ngeluh ibagasan kining persuk. Roh mo ia mendahi Elisa, janah mengido tolong. Karena mula oda itolong, duka-duka naga behamba perutangenna. Nai, Elisa menuruh simbalui, menginjam bue kalon botol numar, bayi gembar sapona nai. Isuru si Elisa mo simbalui, deket duka-duka na, masuk misapo, jana mengarirkan minak mi botol numar sini pinjam nandai. Terjadi mo kelengangan nih, minak zaitun ibas sada botol ketek, oda keri-keri soh Karina botol numar sini pinjam nai pol merisi minak. Kelengangan ini terjadi tiki simbalui, gelp merusaha, tikan menggongken kesusahan. Kelengangan peterjadi tikan ia deket Karina duka na rebak merusaha mengatasi kesusahan si terjadi ibas ngeluhna. Jelas kelengangan ni pemain Tuhan, tapi Tuhan te naingo memakin jelma lako mengatasi kesusahan na. Tikan jelma merusaha deket mersyuru pendengan na jelma, barang pe dengan nasada sapo, ibagas ni Tuhan campur tangan. Kelengangan ni boy terjadi kumernalot kerjasama antara Tuhan dekat jelma. Kelengangan ni buah ketaatan jelma mengulakan sini kelemokan Tuhan. Karena ni idah mau kelengangan ni terjadi genep ari ibas kenggeluhan ta. Mersodip mo kita. Pergegoi mo kami mengidah deket mengakui kuasamu. Ibas pergeluhan nami segenep ari, o ale Tuhan. Amin. Bagi merenungan tas sedarian, ulang lupa ki subscribe, like, jana ki bagikan beaka dengan ta si deban kena. Merkitekan kita karinana, enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil, reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa emosi masuk-masuk kita karinana. Juan-juah mau banta, shalom.